Ya itariki 27 turi mu gitondo cyo kuwa gatatu. Muri kino gitondo rero hari inkuru mbi y'umwana w'uruhinja, umwana muto usize uhanutse kuri etaje. Reka tuze tubavire mu makuru nyayo. Uyu mwana wa Ndabarishe w'abanyabyinshi, n'umwana wa Ndabarishe w'abanyabyinshi. Ndabarishe ni uwa Bigoro, umwuzukuru wa Farisi w'abanyabyinshi. N'umwana wa Ndabarishe, uwo Ndabarishe ni uwa Bigoro, ni umwuzukuru wa Farisi w'abanyabyinshi. Iyi rero ni inkuru ibereye hano hepfo Kayore, aho umwana ahanutse kuri etaje. Iyi nkuru nyikoze kubera impamvu zimwe na zimwe zagiye zibaho zitandukanye. Twagiye tubona impfu z'abantu benshi bagiye bahanuka ku ma etaje. Ni inkuru itari nziza ku muryango w'abanyabyinshi, ku muryango w'uyu musore w'umujene mariye w'Indabarishe na madamu we w'abanyabyinshi. Uyu ni ukuvuga ngo ni inkuru itari nziza muri kino gitondo. Abanyabyinshi, umuryango w'Abanyamurenge, twakiriye inkuru mbi itari nziza y'umwana w'uruhinja uhanutse kuri etaje hano hepfo Kayore. Ngiye kubivuga kandi ngiye kubisobanura kugira ngo buri wese, uyu mwana ngo yarari, urabona ko ni bya bindi abagabo benshi bagenda bagapagasa bagakora utuzi dutandukanye. Ni kwa kundi umwana asohoka, agasohoka nkawe iminota ntabwo ari ibintu byaciyemo ngo minota myinshi. Umwana asa nk'usohotse, ugasanga rero hari ibintu benshi, abantu benshi twakomeje kubona. Hari amazu hano Nairobi y'ama etaje, abantu benshi bakunda gufata amazu y'ama etaje, abandi bagafata inzu zo hasi. Ariko bafata inzu zo hasi kenshi benshi bakunda gutinya yuko abana babo usanga ari n'abakubaganyi. Hari abo twagiye tunaganira bakanabwira ati twe umwana wanje ni umukubaganyi, nzabona ko yohanuka kuri etaje. Abandi ati twebwe ni ibibazo by'imbeho, niyo mpamvu tuba dushaka gufata inzu z'ama etaje. Abandi rero bagafata inzu zo hasi kubera nyine gutinyira guhanuka kw'abana, cyangwa se wenda mu bundi buryo butandukanye. Kenshi rero nakomeje kubona impfu nyinshi hano Nairobi. N'ejo bundi hari uwundi musore wahanutse kuri etaje, arahanuka, kandi umugabo mukuru se wenda ntabwo dushaka kuvuga ngo se byari bimeze bite, arahanuka. Rero umwana nk'uyu nguyu kenshi hari bikunda kuva rimwe na rimwe kwa kundi umudamu aba ari mu turimo twiwe dutandukanye two mu nzu, akaba ahuzenze ari disitire, wenda ari gukoropa, ari guteka, ari koza amasahani. Umwana agasohoka asa nk'umuntu ugiye hasi gutya gatoya, ugiye hanze tu. Noneho ugasanga hano hari ibyuma bigenda byubakiye amazu. Bya byuma nabyo ubwabo ugasanga wenda bifite espace nini ishobora gutuma umwana ashobora gushyira mu mutwe wiwe, akaba wenda hafashe ahita anyerera. Amaze kunyerera, umwana aba arahanutse, umwana aba yitabye Imana. Mu minsi yashize njyewe ubwanjye ndi umuhamya w'ibyo nariko nibonera, kandi ni inshuro zibiri zitandukanye. Hari umwana washize umutwe muri bino byuma nyine. Bino byuma umwana noneho gukuramo umutwe wiwe biragora. Umwana arapapa, atangira kuraba. Umwana yaragize ahantu noneho nawe ararira. Amaze kurira, abona ko abantu bamuteje, abantu bose bahuruye nyine. Umwana ananiwe gukuramo umutwe. Umwana atangira kugira icyuya, kuzana urufuro. Tubanza kuzana ibyuma, turakata ibyuma, turabikata kugira ngo umwana akuremo umutwe. Ariko nyina arakubwira ati bwarakeye ku cyumweru, arashima avuga ati umwana wanje yafashwe mu cyuma. Kandi koko wabonaga umwana atangiye kuzana icyuya, kuzana ibintu bitari byiza. Umwana nawe yagize ihungabana, yabonye abantu ukuntu bamushungereye, ubwiwe bimutera ikibazo. Bukeye bwaho nongera kubona umwana njyewe ubwanjye ni njye wamutabaye ku giti cyanje. Twari mu kazi,
umumambure, ntabwo turi kuvuga umwana w'umumambure, kwa kundi abamama bacu usanga bari disitire, bari mu mazu, ariko ntiyamenye ngo umwana iwe ni n'umwana unagenda. Urabona nk'uyu nguyu umwana we yari akiri mutoya, n'umwana wenda bari kunakambakamba cyangwa se wawe unagenda ushobora no gusohoka. Wa mwana igihe turi mu kazi, sinzi ukuntu twasohotse, abana ati dore uriya mwana ahantu ahagaze. Njyewe nahise menya ko ari umwana w'umunyamurenge. Nafashe iya mbere ndirukanka, undi yaciye undi acya, umwe ko avuga ati umwana nahanuka, undi amufatira hasi, undi azamuka etaje. Tugira Imana turokora umwana, tumukura ngaho. Twinjira mu nzu dusanga rwose umuryango uri mu gipindi, uraryohewe, bishimye, bari mu rwenya, bari gutegura ibirori, amakwe, bari bafite ubukwe. Turavuga ngo umwana wanyu yari yitabye Imana. Umudamu yarasohotse, arebye hakurya abona abantu bose ukuntu bahagaze bari kureba ibiri kuba hari hakurya, nibwo yikanze aravuga ati yari ni nawe n'umwana we nawe yari afite nibwo yari agikora ubukwe. Avuga ati dore ibyari bibaye, nawe ngo uri mu makwe wabaye disitire. Bisobanura iki? Abamama bacu, abamama bafite abana, naje nigeze gutaha one day, kumva umudamu arakubwira ati Imana ishimwe, ati neza neza yarahanutse, umwana yarahanutse, byagenze gute? Noneho ukibaza, sometime ari igihe uzasanga umugore n'umugabo bashwanye, bapfuye ibintu nk'ibi ngibi nyine, ukavuga ati jewe nagiye gupagasa, wagombaga kureba umwana, wagombaga kurera umwana. Surtout ko dufite n'ibibazo byinshi byo kwibwa abana. Muri Kenya hari umwuka wo kwiba abana. Surtout hari n'igihe abantu biba abana, kuko ati byanze bikunze n'abana b'abamambure, abana b'abakongo, reka kuba nibo surtout tumaze kubona ingero nyinshi yuko abantu benshi bari gutagetinga n'abana surtout b'abakongo. Ibyo mugomba no kubitekerezaho cyane. Kwa kuntu umwana wawe asohoka, kera akabageze ku muhanda, ubu ngubu mugomba kubica, mugomba kubivaho, mugomba kubireka, ukamenya ko niba umwana wawe asohotse arihe, agiyehe. Uri gufata iminota 30 uri mu mirimo yawe, ufite umwana w'uruhinja, ufite umwana uzi ko ari umukubaganyi, wifuza kuja mu mihanda, kuja gukina n'abandi mu mihanda, ariko ntumenye ngo se asohokeye he, yagiye gukina nande. Ukisanga rero uri mu nzu iminota 30 urashize, yamara gushira ngo wa mwana ngo ari hehe. Kuma umwana yibwe ari ku muhanda. Hari abana benshi twagiye dufatira mu mihanda, abantu benshi bagiye, namwe mufite ingero zanyu, hari abana mwagiye mugarurira mu mihanda. Nuko rero ko hari umwuka w'inzara, hari abantu rero babifashe nka business, kwa kundi ubyukira uja mu kazi kawe. Reka mvuge kano kantu, abagizi ba nabi n'abantu biba abana, mwumve ngo kwa kundi wumva ko ugomba gutonda mu kazi kawe, niko hari abantu bagomba gutonda buri munsi bashaka abana biba. Bari mu kazi, kwa kundi wumva ko agomba kubona umubyizi wawe w'umunsi, ni nako nawe avuga ngo uyu munsi ngomba kubona umubyizi w'abana bangahe kugira ngo mbibe mbone amafaranga. Kandi abantu batandukanye bari ahantu mu makaritsiye cyangwa se mu mihana itandukanye ya Nairobi. Hari abantu rero bafite misiyo yo kumva ko bagomba kubyuka baja gushaka abana biba. Abo bantu barahari, muraturanye, ni abaturanyi bawe, murabana, barakubona ibyo ukora byose, baraza bakihuzenza. Dufite experience twego turabibona, akirirwa muri karitsiye azenguruka umuhanda, umuhanda agenda azenguruka. Kumbe ukibaza ngo si umuntu ko yaheze hano cyane niki, ko yicaye ahantu hamwe, kumbe iwe ari mu kazi, arashaka ngo abe disitire, abona akana kitambutsa ku muhanda gusa, agende ati ngwino nkugurire akantu ku iduka. Murabizi rero abana ba hano Nairobi, urabona umwana utazi yaza, anko sunibaye, anti nibaye, kumbe wewe uri kumugurira, wamukura mu maduka yaho hafi, uri kumutwara ku iduka riri next cyangwa se iri another next, kugira ngo wenda aho imbere hari moto, hari imodoka,
iri aho imbere yavuga ati mission complete. Ibi ni ibintu rero abantu benshi surtout bene wacu mugomba kumenya neza ko hari abantu babahagurukiye ku bana banyu. Hari abantu kandi urabona ibintu biriho noneho biteye ubwoba. Hari n'igihe n'abana mwariko munabona n'abana ndaza no kubashaka kugira ngo muzi inkuru z'aba bana bari byarigizwemo uruhare na nyina, ariko hari n'abandi bari business kugira ngo aba bana bagende muri ubu buryo. Ibi rero nuko bidahuye wenda n'ikiriho, ariko byose biri mu byago abana bari kugenda babona kwibwa n'ibi byose byo kugenda byo kugira gute byo guhanuka ku ma etage. So uyu mwana rero iyi nkuru ni inkuru itari nziza ku muryango wa Ndabarishe. Ndanamuzi uyu musore rwose, ni inkuru itari nziza mwabantu mwe, ni inkuru itari nziza. Kubyuka uri muzima, kubyuka wabyutse nta kibazo, abana batarwaye, mukagira ibyago bya accident nk'ibi ngibi. Guys, mbega ibintu bibabaje, ibintu byambabaje. Nabitekereje nk'abantu bafite ababyeyi, nawe wisanishe nk'umuntu nawe ufite umwana wawe uri muzima, muri mu nzu, muri mwese nta kibazo gihari, kuma umwana arakambye ageze hasi, wenda ahuye n'izo nzu zitari nziza twakomeje gusesengura cyangwa se twakomeje kuvuga, ugasanga umwana wenda ntafite icyamugarura cyangwa se icyamukingira, cyangwa se bino byuma bagenda bubakira, wenda akana nako karananutse. Rimwe na rimwe mwabantu ari ibibazo bimwe bibaho, umwana wenda nako karananutse, kamara kunanuka wenda gashobora kuba kanaca no muri icyo cyuma. So umwana arananutse, akoze ku cyuma cyangwa se anyereye ku cyuma cyangwa se aciye mu cyuma, bitewe nuko wenda atabyibusha, akana kananutse gahise gaca mu cyuma. Ibi byuma bibiri, inzira irabonetse kugira ngo umwana ahite nyine ananyerera, yikubite hasi, umwana asige ubuzima.